Udah bagus sepasang remaja jatuh tadi. Oh, ya, jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. pautan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah Terus. wong wedok yang nyetek kayak rono. Rapi ya, toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan nggak boleh mendekat. ya? Iya, Oke. di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ini coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi tane Lah, wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. melengos Di ketimpin kono melengos aku ngene ya. Ya malu-malu ya. Oke. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Oke. Gading. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Baduh ya. lagi, Iso bareng. ora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Yo medeni. Oh, Lah, fokus serius. Fokus, coba. Yo. Yuk. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Ayo toh aku sing menggoda? samping aku loh. Lah. Ayo toh. Ayo. Gitu. Kan ayo Mas. Nendi Hah? alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju boten niki Pak Wukir niki ya? Waduh langsung setuju.